Na grobu legendarnog kreativnog direktora Grand produkcije Saše Popovića svakodnevno dolaze brojni poštovaoci kako bi mu odali počast. Međutim, ono što je zatekla jedna žena, bliska prvoj pjevačici grupe Slatki grijeh, duboko je uznemirilo mnoge. Gospođa koja govorila za emisiju Pravo lice estrade ispričala da je na groblje došla da obilježi 40 dana od Popovićeve smrti, ali ju je dočekala potpuno zapuštena slika. Očekivala sam više cvijeća, ne smije ovako grob da izgleda. Mi, kad god možemo dođemo, ja ću prije umrijeti nego da grob moje ćerke ovako izgleda. Zašto Suzana nije zadužila neku ženu da vodi računa o tome, rekla je ogorčeno. Ova žena je imala priliku da upozna Sašu još davne 1973. godine kada je nastupao sa Spasom Mečanin, prvom pjevačicom Slatkog grijeha. Prisjećujući se tog vremena opisala ga kao mršavog mladića sa frčkastom kosom i velikim smislom za humor. Uvijek je pravio šale, stvarno sam voljela Sašu. Njena priča osvjetljava manje poznate detalje iz prošlosti. Nakon što se Spasa razboljela posle porođaja i više nije mogla da pjeva, Saša je bio primoran da pronađe novu pjevačicu, tada je došla Lepa Brena, što je označilo veliki preokret u historiji ove grupe. Ova promjena teško pala Spasi, koja se povukla iz javnosti i vratila sa djetom kod svoje porodice. Sudbina Spase Mečanin bila je tragična. Njen muž je poginuo u saobraćajnoj nesreći, a ona ostala sama sa sinom Milošem. Posebno potresan detalj otkrila je sagovornica kada je spomenula da je sin njene zaove poginuo pokušavajući da vrati Spasu u Smederevo. Ova ispovijest ne samo da baca novo svjetlo na manje poznate strane karijere Saše Popovića i njegovih saradnika, već i otvara pitanja o odnosu prema uspomenama i sjećanju na legende domaće estrade.